Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. Ephesians 2, 1 to 10. And you have he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us in places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Magandang na. Kailangan mo yung panagkapong na usan sa pagsimba kanimo sa Espiritu sa kamagunan. Hindi matuki mo Diyos sa namang pagpasalamat kanimo, umikan sa naglibog pang grasya sa among kinabuhi. Grasya o Diyos na mo lamang ng among basihanan sa among kinabuhi, sa among pagkadugtong sa among butong anak. Hindi kagaginon, lamdagi o ipatinaw pa o lugang ang imong kamaturan o Diyos sa among pagtuon hindi kagaginon. Ubanin ang among mga kainsuran na gapaingon pa din anong kami makahiusa-usa sa among pag-ampli sa imong balang tulong ni kagaginon. Hiling ka na among pasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus ang among manlulunas. Amen. Pagtuon sa pulong sa Diyos nga ang langga sa Diyos mao ang grasya. Grace, as we know in English, is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done on the cross. Kaya ko sa ito nga ang tanan di ay nga buhaton sa Diyos kanimo pinasikan lamang sa usa gibuhat ni Kristo dito sa cross. O sa makadaghang higayon nga ako kining ipatinaw sa mga grupo sa mga dili pagtutoo sa atong pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan. Ako silang ipangutana kung unsa ang ilang paghubad sa pulong ng grasya. To understand grace, of course, to understand grace, a believer has to study and learn Bible doctrine so he can appreciate God and his plan to the maximum. Because perception and application of Bible doctrine is the thing that opens up the richest treasure in the universe. Sabi na kita sa 1 Corinto 2:16 na ang pulong sa Diyos mao ang una-una ni Ginoong Jesucristo. Kung ako patinaw sa kinsa ang interesado o positibo sa pagpuminaw sa pulong sa Diyos, na ang pulong sa Diyos mao ang unawra sa Diyos o
Kung sa imong pagtuon ini, ang una-una sa Diyos, musulod sa imong una-una, o sa imong pag-una-una, ang una-una rin sa Diyos, ang mugawas. O, ato na kining libawan, nga ang atong baruganan, sugal niya itong pagdawat na ito ni Kristo, mao lamang ang pulong sa Diyos. Kung daghan ang mga katawhan karong panahon na, huwag yun lamang unsa ang pulong sa Diyos. Huwag yun sila, they don't have any clue whatsoever how powerful the Word of God is. The Bible is designated as the Word of God in Hebrews 4:12. O kini mao ang tingog sa Espiritu Santo, matod pa sa Hebrews 3:7. O ang doktrina mao ang ganghaan to the reality of God and His marvelous plan. Ako kini patinaw sama sa pagpatinaw sa mga doktrinal ng mga magtutundo nga huwag ikapuli sa kamayundanon kabilihon sa pulong sa Diyos. O kini mag-aaway kanimo unsa diay o kinsa ang Diyos. God's Word is more reliable than anything we see, we hear. Ang Bible doctrine pre-existed the human race, proverbial also. So that through the generosity of the logistical grace, nga kung imayos na kanawan lao, God makes available to us the wisdom of the ages. Muna ginawa ang wisdom of the ages. O sa panahon sa simbahan, ang Diyos nagabutyang sa iyang kinaiya o sa iyang plano pinaagi sa iyang imprintado ng mga pulong ang hingpit na nagdili masayo nga pulong sa Diyos. Ang ato lamang pagtagad niini mao ang atong pagtagad sa Diyos. I repeat, our attitude toward doctrine is our attitude toward God. Right? So kung wag kay gana sa pulong sa Diyos, wag kay gana sa Diyos ang labing Ginoo. So it is our attitude toward doctrine, that is our attitude towards God. And so many people claim that they believe in God, but they don't know who and what God is. So that when we pursue doctrine, we love God. If we listen to Bible teaching only at our convenience, kung ganahan ka, or when we are in trouble, na ay problemang dagko sa ating kinabuhi, then we ignore and insult God despite our pious pretenses. The one form of worship that gives meaning to all other expressions of worship, mao ang pagtuon o paggamit sa pulong sa Diyos. Kung why tinuray thorough growing knowledge of doctrine, bisag unsa mang matang sa imong pagsimba sa Diyos becomes reality, becomes ritual without reality. Matod po na sa Hebrewanon 10:1 nato sa 4. Gani ang pulong sa Diyos mao'y nakapahimo ni David to learn doctrine. Ang grasya sa Diyos mo'y nagtulong o nag-aawhag ni David to learn doctrine, which give him the capacity to appreciate and delight in the essence of God. Anha niya ikaw maka-dive sa Diyos sa panahon niya ikaw napunan na sa mga hula-hula sa Diyos. God's person is who and what He is. His divine essence, the perfect essence of all His attributes. God has attributes, but God is a person. David makes one of the most dramatic statements in all of the Scripture when he said, because you have magnified your word, doctrinal teaching, over your reputation. Ang Diyos mismo, mao'y nagpaisa sa Bible doctrine above all else, above even His own name. In no other way can we approach Him
understand Him or fulfill His plan for our lives. In fact, Bible doctrine is more important than the food we eat or the air we breathe. Karon nga ikaw magtutuo, mauunta ka na build na nasilsil niya kanina. Kaya mas nabaw pa niya sa atong pagkaon, physical o material, kaysa o sa hangin na itong ginahanggat. Divine blessings in both time and eternity are distributed according to the believer's understanding of doctrine. Matun pa sa Isaiah 53:12. Ang pagtuon, paggamit sa pulong sa Diyos, mao'y padbugang pag-yun sa iyong momentum, spiritual momentum in the Christian life. And we always define the Christian way of life as a supernatural way of life, and as such, it requires or it demands a supernatural way of execution. Furthermore, we are able to understand spiritual truth only kung kita napunan sa Espiritu Santo. As doctrine accumulates in our soul, the Holy Spirit uses that doctrine to increase our capacity to understand more doctrine. The more you learn, the more you can learn. Doctrine builds on doctrine. Mao kini ang kanunay gayong awhang o ipasabot sa atong pastor magtutudlo. Ang anhi pastor magtutudlo o karon gibulihan sa iyang anak na maoy ni sagubang karon sa tahas sa pagsangyaw sa balita sa kaluwasan. Truth indeed shall make a person free, as John 8:32 says, and doctrine conquers all, vincit omnia veritas. Busa sa imo na karon nga pagkinabuhing Kristohanon, mao ang imong tutukan nga ang imong pagkinabuhi duna kay critical pathway. Matod pa sa 1 Pedro 2:1-3 nga kulang pulong sa Dios dili kini sagulan sa pagtuo. Matod pa sa Hebrews 4:1-3, kini will lead the believer into the realm of doctrinal reality and divine viewpoint mental attitude. May matod pa sa Isaiah 55:7-9. O kini divine viewpoint mental attitude, mao kini ang tinubdan sa imong gahong espirituhanon, sa imong pagkasayon, pagkalinggan espirituhanon, spiritual discernment, ang imong espirituhanong bugma, ang imong espirituhanong pagtubo. Kini imo nato nga package. This package results in the production of doctrinal orientation. Ang usa ka pagtutuo gets oriented to everything in life. Everything. Bisan unsa. In any area of your life, be it in life, be it in death, be it in marriage, be it in work, be it in food, be it in family, be it in romance, be it in your sleep, be it in your social life. Everything in life. Doctrinal orientation. Doctrinal objectivity about people and things. Things that sayo nagkakaroon na may doktrina ka na, dili makalibay ang mga utang. Gusto? Karoon kita nakaambo. Unsa diay kaunsa ka dalirang mahanap. Bisan mo kung sa imong giparangiyahan karon. Things cannot make you happy. People cannot make you happy. Only God can make you happy. No, it can be your wife. Your wife is designed to be a fabulous blessing if she is the right woman who is plugged to the Word of God. Your husband is designed to be exactly that. The key to a successful marriage, as we know from doctrine, is the spiritual life of both husband and wife. We already know that the triangle of marriage, which are physical attraction, soul rapport,
and spiritual life. Ang spiritual life may kinatasan ini, if you form it as a diamond form, ang kinatasan mo ang spiritual life niyo. And so to continue this formula for a believer's critical pathway, and talking about critical pathway, we have doctrinal confidence in God. Naanatay kanang pagsalig o bugang kanto sa Diyos. O kini mga dala ka nato o doctrinal na kaiso, doctrinal courage toward men and circumstances. Si Abraham, what Abraham had was his doctrinal confidence in God. He knew when he went to offer up Isaac. You remember? Ang Diyos niyon kang Abraham. Abraham, pagtiyarin mo na. Kung sa may Abraham, kana akong anak, nagbugay na akong mamo, ipapatayin niyo. Kung sa mga Diyos, patiya. Kahit si Abraham ay mga doktrina, puno sa doktrina niya siya, yes sir. At yun ako. Kaya ano, ang doktrina na nagalihok siyang kinabuhi, iyan ang nakita na God is going to resuscitate kung galing iyan yung matyo ni anak. Bumikan sa doktrina na nagalihok na niya sa iyang kalang, huwag yun siya kahandlong sa mga pagtuman sa sugo sa Diyos. Maumunod sa si Isaac, di suwayan sa mangiyang pagtuo sa Diyos. Si Isaac na gitudluhan sa doktrina sa iyang amahan na si Abraham, silang puros mo gamit sa Diyos. O si Isaac ngayon, okay, I am ready. So, sa dito po, he knew Isaac had to live. Whether God wanted him to go ahead and sacrifice Isaac as a burnt offering, Abraham is going to stand there and God is going to resuscitate him. Abraham already saw it happening. Nakita na niya through the lenses of doctrine. Maupunta na ang iyong gamit sa iyong pagkinabuhi ni Kristohano. Pero nagumang kagdang mga suliran di ay using the lenses of doctrine, huwag bukan matiyo mga kakadlong. Kaya naman, ang Diyos, kung siya usaan ka sa ara, kanunay yung garantisado o iya ka ng tumanon. Well, any believer without doctrine would naturally say, what are you doing, Abraham? Kasi nabunin ko nga. And you were just trying to stop him. Lalangin ka mo, kaya si Pedro. Sayo na dito ni Pedro, na siya may pagka-illusional. Pedro tried to dissuade Christ in going to Jerusalem in Matthew 16 and in dying for the sins of the human race because Peter was stupid. Next is it produces goal orientation when a believer knows what he's trying to do in life. Grace orientation, ang ilang pagkahiluna sa grasya, kana itawag o humility. Sa among Bible study sa America, we call this humility. The way up is the way down. Kung ikaw magtutuo, apply the doctrine, the way up is the way down. Because it produces inner beauty and it produces control of the details of life. Dili ka na dumalakon sa mga detalles kinabuhi. Ikaw lumala, ikaw may agalon, kung ikaw kamao, mudaan ini. Kaniyang tunga pa kay Lumbrina, ang iyong pinalay mga tinunga, mga sa kinabuhi, mga detalles sa kinabuhi. Kung sa may himple, mga detalles kinabuhi. Sayo, di ba? It's a basic doctrine. Sawa, dumala, mahala kung sa mga kamtangan, auto, malayo, sa kanya, mga properties, these are details of life. But if you have doctrine, you consider these things as grace provision, huwag ka magpadumala nila. Ikaw ang mahala nila. The believer knows how to run his life. Magkamawa siya magdaan sa iyong kinabuhi. He knows what to do with money. He knows what to do with material things.
He knows what to do with work. He knows what to do with social life. He knows what to do with the Word of God in his life. Why? Because the priority ang pasiuna siya kinabuhi mo ang pulong sa Diyos. The rest of the things are details. He controls, he masters the details of life and never be a slave of those details. It's because Bible doctrine is resident in his soul and Bible doctrine is circulating in the stream of your consciousness. Maupigan mo na yung mal-mal din sa atong pastor. Kinahanglan mag-silsil ka na ng doktrina na naalakanimo ng sa tuyok na diha in your stream of consciousness. Maungay daw kamaong ka sa tanan, bisan mo sa any area of life, because Bible doctrine is the resident in your soul. Kana, maungay pasabot sa winner believer. Kaya ang Diyos wants to maximize the invitation of blessing to the believer in phase 2, the full reward to the believer in phase 3. Sa batong pa sa 1 Pedro 2:1, therefore, this is coordinated conjunction in therefore diha. Therefore, having set aside all evil, all malice, all guile, verbal deceit, all hypocrisy, of folly communication, envies, jealousy, are all evil communication, the sins of the tongue, envy, jealousy, pride, or mental anxiety, the sins of the tongue, lying, deceit, human viewpoint communication. Kung ikaw karon kung mo habang magbudo as a newborn baby, what do newborn babies do want? What do they want? Milk. Milk, right? Gatas. All they can have in mom's milk, or they get a substitute. They don't have teeth yet, and that's good for moms for a period of time. There are antibodies in mother's milk that don't occur in other forms of nutrients for a child. Infants, when they are born, get hungry. Believers, if they are normal in life, are hungry for the Word of God. But it is tragic that so many believers do not hunger for the Word of God. Nakakana sa Amos 8:11, there is going to be hunger and thirst for the Word of God. I have been telling my students, isa dito sa Amerika, there is going to be a thirst and a hunger for the Word of God. Karong panahuna is still what we call normal evangelism. Normal. Apanay panahon ng mobile na dili na normal evangelism kundi sa crisis evangelism. Kamayo pa karong panahon, normal pa. Kung apay mo hukon di mo, kung apay mo sa naanan naghihong ng mga paglutos. Usa sa mga estudyante, bago pa siyang magbuto, kung siya mahihiton na yun, he is boiling up. Iyon siya, ano ni, nagsuko na kong tuloy doktrina, isunga na kong lutos. Iina na kong, naun sa naman, lain ka na pulo. Lain ka na magsabaw. Ako hingan, that's normal. Because believers with doctrine, lutuson kayo. Kung mao ka na ang pagmatuon diha sa pulong sa Diyos. The word desire diha sa atong ibasa ka 1 Pedro 2:1. The word desire here is naana sa aorist, active, imperative, second person plural of the verb epipoteo. Desire, epipoteo, which is a verb that means to desire something intensely. Desire. Desire the sincere milk of the Word. Well, there is no word for sincere here in versikulo. The word for milk here is the neuter accusative singular of the noun gala. Gala. It means milk, and it refers to basic doctrine upon which a superstructure is built. Kung sa mga superstructure is going to be built. Kung sa mga buot sa Diyos, kung sa mga sa puno sa Diyos na iyon, every believer has to build a superstructure. Edification, complex of the soul. O, nasayo na mga basic doctrines, just to review.
nga sa imong mga pagtuon sa puso sa Dios, pagpadayon sa imong spiritual momentum, ikaw magatukod niya na ang may ang o ikaw makakabugil sa tumoy niya na mo ang inner happiness. Ako mong sultihan. Nanami ba yung study dito sa atong balay? Sugod niya ito yung pagkapunta ko dire o nagtuon kami o kini sila mo initor ng boyle ka na kung mahuway na muspalit magsingin ng tok-tok. Sir, may study na. Kung makita ni mo mga mugati, ni mo ang kaukaw, hindi na sa pulong sa Diyos. Kung sa ilang tanto na pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, o ay sigyat ka na daw. Hindi mo sila, mas tinan gini ang resulta sa doktrina, no? Lahi naman ang among pananaw sa kinabuhi. Ang among outlook na usab. Kung nindot kayong paminaw mo sila, na-inventar niyo kung mura malipayo na kas, mariling ka naman kanunay. Kung sa'yo na ito ba? Grasya siya. Grasya. Pagkanindot, nimo paminaw ka ng tulong sa grasya. Hindi pa rin sa una na bumasigal mo sila o minsan ka sa Amerika na yung mga membro na mga murang naging progress na yung mga nurses. Kaya naman mga nurses sa mga sa mga Bible study. Kaya yun, kukunahay ko nila. You must be prospered. Gracia sir. Gracia. Ito ba? Sila gracia. Mahu ka na ang the way up is the way down. Ikaw mo masinso sa iyong Kristoanong pag kinabuhi sa imong pagpadayon. Ayaw yun pag-unong kay kanuman. Ipadulong kami sa atong pastorang istorya kami. May doon hinig mga kalaki sa talas. Karong panahon na nagsikat-sikat na sa talas. Unay bawa na tinapul sa yun ng ilang goal. Kung sa manang goal ni Satanas o mga demonyo, nimo na magtuto. To what? To distract you, to prevent you from growing up in the world of God. Kaya naman, kasi Satanas o mga demonyo can never experience what you are going to experience. Right? Nagkagot din ang mga ngipon sa pagtanaw ni mo masili kapag tuon sa tulong sa Diyos. Kaya hindi sila magkatagamtang sa imong pagkatagamtamon sa panahon niya ikaw magagamot na sa pagkahamtong sa imong spiritual ng pagkinabuhi. Unsa man usab ang tuyo o burong ni Satanas sa mga demonyo ni hanto mga dili magtuto. Unsa may ito? To prevent them from hearing the gospel. Aron na namatawanan dili magdawat sa kaluwasan o sila makikuhan dito sa linaw sa kalayo. That is what we need, what we always mention. Misery loves company. Si Satanas miserable. He wants company there. That's why he wants to prevent these unbelievers to hear the gospel and later believe in the Lord Jesus Christ as your Savior. Hindi sila mo. Ang parang sa akong pag-suroy, hindi sa akong laluigan. Pag galing ang mga reaksyon sa mga tao, galing ikaw manluluhol sila. Pastor, ngayon magmamali ka. Ayaw mo gano'n. God will provide. Makita niyo ang kauhaw o kagutom. Aba na ako fibila kanila. Mga negatibo. Mangilhan mo ang ilang reaksyon. Ayaw ka tika. Ang kinemputo at itong mga patupang Kristohanon, inanlan sila o sincere milk. Genuine milk. The word for sincere here is is a word that literally means genuine or rational. Ang pulong ni Adomos, meaning the genuine milk. Now, here's the purpose. That you may know thereby. Mauningay ang tulong naroon ikaw mudubog sa imong espirituhanong pagkinabuhi. A believer has to get knowledge of doctrine and learn how to walk in fellowship. Otherwise, he's going to be out there
under divine discipline, he loses his blessings. You see, there's many Christians who have no clue whatsoever. Huwag yun sila alam how to function as Christians in this world. And that is tragic. Pagkaluoy. Because while you are alive and you just disregard and reject the Word of God, ang pulong niya ang abrigo, sus. S-U-S. Sus. Ang mga hindi magtotoo, sus. Ang mga magtotoo, negatibo, sus. It's tragic. God has a party. He has had it for eternity. God has always been happy, right? Kano na yung manipayo ng Diyos? Mga buod day sa Diyos na ikaw mong manipayo. Live life to the fullest. Aban, ginamit ang iyang mga pulo aron ang tanan. Ilisin kinabuli mamahon. Where did God get his happiness? Where did God get his from? Amen. Of course, from himself. He can say no believer. Remember, God is uncreated. He always existed. Usa sa mga eskwelahan na akong giyanto, there were 200 students. Ang lahingan, 200 students.